Dobar vam dan, sirotnjo moja, dobar dan zatvorenici, dobar vam dan glumci, sjaju i bijedo Bosne Vuda. Naime, dragi moji, ne znam da li znate, ali upravo se dešava pad zlatnog zelenog termita dinastije Izetbegović. Znači, jedan frajer je oženio Alijinu unuku i dobio je kralju Miraz BH Telekom. Dragi moji, prije nego što nastavimo s videom, kao i svaki put, pretplatite se na kanal, ako niste, isplati se. Naime, dragi moji, ministar vanjskih poslova Elmedin Konaković tokom gostovanja na televiziji N1 rekao je da je obavještajno-sigurnosna agencija Eltiga OSA nelegalno prisluškivala na stotine osoba, dragi moji, bez naloga suda. Konaković je također rekao da je otkriveno da je OSA prisluškivala brojne ljude, znači od političara do novinara, i da je to sve, dragi moji, dokumentirano. Znači, oni su dokumentirali svoje nečiste radnje. Konaković također, dragi moji, kaže da su koristili duple kartice, da su mogli lažirati vašu, moju karticu i preuzeti naše pozive i SMS poruke. I vjerovali ne, dragi moj, Konaković ništa nije slagu. Tek je izlaskom iz SDA na svojoj koži iskusio mračni SDA-ovski obavještajni aparat. I pored toga, brojni su dokaz zloupotrebe bivše strukture OSE kojom je rukovodio niko ni manje ni više nego Osman Mehmedagić. Osmica osoba koja je zbog zloupotrebe završila i na crnoj listi ili ti ga blacklist SAD-a. Čak je, dragi moji, State Department u svom obrazloženju naveo da je Mehmedagić zloupotrijebio državnu telekomunikacijsku kompaniju u korist SDA, jedne od najvećih političkih stranaka u BiH. Mehmedagić je, dragi moji, koristio BiH Telekom za prikupljanje mobilnih podataka o BiH pod ličarima koji nisu povezani sa SDA, odnosno prisluškivao konkurenciju. No, dragi moji, zloupotrebe nisu prestale ni do dan danas. Znači, Bakir i Osmica koriste sve resurse da nakon što su poraženi i dalje osiguraju moć nad obavještajnim podacima. Nakon što se OSA po dolasku Almira Džube vratila u zakonske okvire, Bakir i Osmica, dragi moji, koriste BiH Telekom preko kojeg ide kontrola svih baznih podataka i SMS poruka. Ovo dinaško-mafijaško klupko uvezano je prije izbora Sedina Kahrimana za direktora ove firme i sve se radi diskretno i mimo legalne uprave. Znači, ako postoji legalna uprava, faktički, znači, iznad te uprave postoji nelegalna uprava i znači oni faktički upravljaju BiH Telekom. Cijeli lanac, dragi moji, operacije ide tako kako smo objavili preko Nadira Zlatara, prvog čovjeka teških operacija u BiH Telekomu. Zlatar je jedan od zetova porodice Izetbegović. Oženjen je unikom Alije Izetbegovića. Nadir Zlatar je zet Jasminka Akšamije, koji je bio dugogodišnji direktor za investicije u BiH Telekom i čovjek koji je upravljao svim procesima u ovoj firmi prije nego što se penzionisao. Zlatar je godinama na vezi s Osmicom, smijenjenim direktorom OSE, i javno je podržao proteste ispred tužilaštva BiH kada je Mehmedagić bio uhapšen zbog sumnje na zloupotrebe i pranje novca, o tom smo izbacili video. Sve ove aktivnosti nastavljene su, dragi moji, i dan danas. Pitanje je samo šta će uraditi trojka da ih zaustavi. Pogotovo što SDA za mutne poslove koristi penzionisanog obavještajca Muriza Druškića, koji je bio optužen u aferi sigurnosne provjere zajedno s Osmicom i Selmom Cikoćom, bivšim ministrom sigurnosti Bosne i Hercegovine, ali je sud BiH odbio optužnicu tužilaštva, naravno, jer jebi ga, to su Baketovi ljudi. Osim toga, dragi moji, ime Zlatara dovodi se u vezu i s aferom Respirator, u koju je svoju ulogu odigrala i Sebija Izetbegović, u Viber grupi poznata kao SEB. Sumnja se da je Zlatar na sve načine pokušao, dragi moji, od tužilaštva sakriti da ona stoji za imena SEB, a što je u sudnici potvrdila sekretarka vlade Federacije Bosne i Hercegovine Edita Kalajđić. Tako bi, dragi moji, nakon bijestva iz Sarajeva Amera Bukvića, direktora BBI banke i hapšenja bivšeg gradonačelnika Abdullaha Skake, mogao bi pasti treći zlatni zeleni termit Nizar Zlatar. Još jedan radnik
još jedna vredljiva pčelica našeg prelijepog i prepoštenog Baketa. Eto ga, dragi moji, što se mene tiče i što se tiče ovog videa, to bilo to. Naravno, koji svaki put ako vam se video svidio, lajkajte ga i podijelite da dođe do što više ljudi. Ako već niste, pretplatite se, kao što vidite, isplati se. Također, ako želite, pridružite se obitelji, odnosno postanite član kluba i do idućeg gledanja i vidim se.